Maysa akmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg iti drama dito YouTube. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak. Nudi ket maipapan iti inak ana parabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyat ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo. Manan? Katnoy ni kanyo mat ida-idikal man. Ikanyo manan ida? Katwan maditi agimimo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor kay ti padam a tao. Nangro na katawan mat sabsabali. Wen ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-itidyo. Ado nga rod matiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan maysa, sayang mat no jak ited daytoy. Sigurado amabang listubanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tanay, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta matan tirinugyan nyo ang negosyo yo, kabakis? Mayat matlaeng ka di. Kasi naapot Diyos, mayat-mat kabagis. Isulalaing, tamasapul minsamot ti mangalay ti katwami. Saan may ngamin na nakabaglan kinibakit? At una yun ti matrabaho. Ay kat mangala kayo ngaminan na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod, amangan no damom kabagis. Tay kumaam na dagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabakis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawon. Awan matla ang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mat apakitang danan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam taw may takpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabakis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Apa yan ti? At ang kadi bagayo? Wen, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laang, kayat ko Wen, dalagan laang at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti? Agsapsapol ni uncle mo at James iti tangdanan na nga aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ay iko, kita ito anti. At abay ngamin aramidin mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige, mapan kan tulat ta pumasyar ijay ayan ni uncle mo at James no malpaster aramidin nyo kaanakan. Wananti. Di mat agsapsapol ka iti pagtrabaho dayan. Wan manang, apay, adam mo? Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kapsat ti amo na iti katulong. Agaplay ka na. Ay, katulong man. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Ganti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka ngamin anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang, ken maysa, jak kayat ti agbalin akatulong. Malusya nga kun ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay kumapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no tapay kwartayo dita. Mangitid kayo man itigatang ko itigatas kindaya per tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam iti igatang mo iti gatas kandaya parti anak mo.
Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapul iti pagtrabaho. Ay na, kaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ni nanang mo. Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandesal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababay taglako iti pandisal. Amangan no makita dak dagiti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya perti anak mau. Saan akasta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasim man ta pumarbangon na maring. Ora o awan mo't ket no nagganas ni maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Amang ano inton bigat pa'y. Apay ka di? Mangtad kantuman iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Edad ko kini Dayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostom inton bikan. Dumawdawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapul nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabain a dumawdawat kada kayo? Maday ta ka manen ako na nanak ko. Madi dagim imot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasya laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso a dumawdawat da. No paminsan lang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon ama ko na. Ngam no kasta akanayonan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumad nga ulila dan iti ama. Tulungan talat ta idan, aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Sul. Naa, unay mo daytan apa nagtig-up maw. Mangagpayan dagiti karuba. Ayot na busugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Nagkapwam man nandaya. Secret. Ay banda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong marin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no tasagpaw na karni.Igumawan mo. Simumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas amasida. At dayta kayo manakon-akon. Sirmunan dak manin. Di ka lamang umasuman ako. Pumanawak man lagan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustaw! Hay! Rustaw! Oo, Insan Michelle, si Mangpot kamot gayaman. Kunak no adda ka pa'y lang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor, Insan. Saan mat, Insan? Sakpaminsan laang mat. Kat, ayantay pasalubong ko nga, Insan. Napanak laang nagtur, Insan. Sa anak-anak abroad, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay, kat oray apay. Awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar laang ko ma. Awan, Insan, naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay, kat agpagatang ka nga rudin ay iti soft drinks, Insan. Tamaramanan tayo man mati sweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukub ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Hingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta merindaan tayo, Insan. Ayos, day takat ti kay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan, inka gumatang iti tinapay kan soft drinks tag merienda tayo man.
Si kangaminan at timapan insan. Masadutak insan. Kan may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit ito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba si Mangpet? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kaming matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kaming tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo ti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Tauray siya kung ti makaamu iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamot gayam. Kunak mo nalakalaag. Nalakakit di daytan nanginginaan no ag agency ka. Bayamot. Pag inumilangan. Ayun gayam, amang ano dakit di barbaryam di tamanang. Mangded ka man, iti pang gin. Jin, kunam? Wen, aginom tayo man giti, tani, awan mar aramid. Anyan, imal aldawan, Jin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita amten share ni insan janin iti Facebook na, mami. Anya din share na anak ko. Dayta ni, basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditin share na anak ko. Husto mo't, kayat na nga umangat wano umasensuda nga kakapsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha, Dayta laang mangnamnam ay tiwukwanda. ay natila pa kasiksikuramat si Michelle. Bayam ka dilang ida anak ko. Isungarod mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay. Na, anya kumangay ti i-comment mo. Agagat kayo ngamin atap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay, mami? Ibagbagakla ang tipud no. Bayamon kunakmat. Aw-awatom ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Day, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Ay, janay! Ingka mangisaangan aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. At ako ko Rustom, ingka mangisaangan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle yun ton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya anasapa pay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisahang manang dayan. At dakukwag. No asino ti ubeng, isu ti mapan. Di nakdisturbuan, tamadama ti panagay-ayam ko. Agay ayam akmutlaan. Ay nagalas ketikas na nga ugali yon. Ing kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langan, tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minin, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. At nangarot kukwag. Apay di kay makawaawat. Amala, tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw, tasya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek, tawan mo sir-sirbiyo nga inanak, makauma kayaw. Oh, Uncle James, naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga eh? Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga eh. Kumusta kayo matan? May atlata matang kayo? Dumanon ka ata agilom tayo. Madam matitagay may titalikod ti balay. Na, bigbigat yung madam matitagay yo. Uwanang kayo. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Adudang kayo. Adda ni Manong Jordan. Gani kasinsin nga Reynold. Oh my God, mapantay dyan da. Nabayagan nga insardeng ko ti uminom itara. Ay good, oray di ka uminom, uncle. Oh my God, ang maki-istorya. Agpulutan niso. Ado ti lamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. At nakatitita. Awan, uncle. Ang mga not da dita balayda. Sige, tamapan ko man nga rod kita dita balayda. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama.
kasta nga'y tinapanam ka bakis. Nalukoy mo man lang ka din ni Julius. Saan ka bagis? Ato matirason na. Imbagak matlang ka darostom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Di dan sakit agtrabaho. Ay, una yan dagi jay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, diakon mas daw ka bagis. Gatno inyog ubing damat nga mindikas jay nga ugali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida tultulungan. Gam talagan sa nga awanin namnama. Kas jay da na talaga. Na itulang dan ti kinasadot da. Imawag ni Auntie Leti itay, mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano da insan janin. Anya ka no timbagan na. Ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabrod. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jak amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay ka no timbagan ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga pagbalayan da. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali da kita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagpalayan da. Wan nga rod Dakkel apa nagdayjayan. Hay, talaga di da agpanpanunot. Jay laang mangnamnam ay ti kayat da. Hay, una yan. Ante Veron, pulutak man bitilugan nyo. Sa dino ti papanamaya. Mapan kami makibasketball ije kabangi ibang barangay ante. San kami nga umanay ti motor. Nanginamot darkila. Isuan na panunot ko nga umay pulutan ti lugan nyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipapulot ti lugan, tao sara? Ne, ada ka maggamit ni Tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabaho ita, ta Sabado. Abay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida ti lugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rostom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak ti lugan. Unay matetan Manang Michelle. Para maminsan laang matabuludag ti lugan nyo. Iparit nyo pa imad. Saan ko nga iparparit ti lugan, Rostom? Kan maysa? Saan laang mag-anam na minsan binulod yu day talugan? Namin anon adaras ngay nalalayo. Adu pa'y tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali Manang. Kat gagasak mo't sakbay nga isubli. Gagasan nga. Dinak man ululbudan si Rustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammukon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Amangan no ibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usaran nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod iti imbagak ti kasjay, saan damatdan nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Dandani di dapayan kayat atalyawan ti balay mi no kasjay alumabas da. Makitkitak laangan iti mayday kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damatlaang adumayo iti basketball. No kasjay a mangabak da iti sugal, sigurado met alayos ti arak. Kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Maricel. Naawisakmet a nagsurat tapnoin nakibinglay ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuin nak ipadrama itaket na pasamak sakbay a nagabrudak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay.
na, lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Wala rin, Nana. Kahit, ayan ngay tinubyo, amo na ka di anaganakan. Kaano ngay na umay? Di yun namnamaan pa nga umay ni Dani, Nana. Anya, nay, taapay mo ngay. Nag-break kami. Anya, kaano pa'y anak ko? Kaano laang mat idi imay ijay balay. Day giant tinaudi ang nagkitaan mi, Nana. Apay mat ngay nga imbrik mo. Amom mat adandanikan agpas ngay. Kasano kat sugador mat gayam day di adani. Aya? O Nana, natiliwak magsugsugal. Kat gapu iti kasusugal na. Nagado ti utang na. Dandani na utangan na kano amin ababarkada na. Iso nga imbreak ko na. Ay, una yan. Naimbagkit di tanasapsapak anamuan. Dano saan? Ang mga nukakaasi aktula ang itidan na daychay adani. Nana. Anyati ko na, bakit? Nagsinanda Maricel kandane. Wan lakay. Day tapat imbaga ti anak ta. Nay, kasano na pasamak na ita. Kit nung nasabat ko laang matidikalman ni Dani. Mayat matipanlaki sarita na kanya. Unana pa nga umay to kano pumasya rin ton ipasngayon ni Maricel ti anak da. Ay kabain namat siguron Isu ana ibaga na ti kasdakeng ka, Andres. Sugadur ka numo ngamen. Isu nga sininaan ti anak ta. Di kat aganak nga ruday, nabalasan ti anak ta ano kastalang dalya. Ay katun anya pa'y ngarot ngay. Sa bagay, may mayatin ti kastyang inaramin na. Ti panangisinan na kinidani. Narigat ba't ngagpaiso no sugadur ti pakiasawaan ti anak ta bakit? Ay wan alakay. Oray sa anin na makiasawa ni Maricel nga anak ta. No sugadur tumutlaag. Kaasimat nga ti anak mo Tawan mo't gaya man mabangunan na nga ama, insan. Ay na, oray awanan Tinapatag sa anak anailawan iti sugador nga asawa, insan Jonah. Wan matkiti insan? Naimbaglaangan ni agpayso, tanasapsapam anaamuan. Tano saan? Ay, siguradong agbalinto akalbaryo ti biyag mo. Ha? Kas kanyak, kitaam. Dandani kamin mailumlum iti utang. Gapo iti kinasugador ti asawak. Maumumaak nga rudan. Sinaaksan talaga ni Joel. No kasta? Agsugsugal mat ni bayaw Joel, insan Jonah? Ay na, sobra asugal insan. Nastraknan sa amin ang aklase ti sugal. Agraman online. Ay sus, narigat man ti kasta insan. Hay, naku namon insan. Talaga ang nagrigat. Ngamin, iso ti pagproblema ak ita. Maistresak nga agpanpanunot. No anya nga taaya ti aramidak. Tapno isardangan ni Joel ti agsugal. May mayat lang aruden at agbalin a single mother. Ngam ti agkonsumisyon akmat iti sugador nga asawa. Ay na, husto ka insan. Iso congratulations tanasapsapam anaamuan ti ugali day di adani. Kat saan ka nailawan akas kanyak insan Maricel. Amangan lumabalinak mo nga may pumasyari di balayo, Maricel. Total, agayan ayat tamutan. Ha? Abetos lang nakiktot kay timbagak. Ay, kwa. Saan mat, Miguel? O sige, umay kanto nga rod iti balay. Tayam amo ka kadagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ak Maricel. Kunak lakit din, utinak kayat ngayam amo ka nakuwada. Saan mat ngiti kasta? Siyempre, iyam amo ka tanobyo ka kat nga rod. Ket, kaano ak ngay ngarot ang mabalin na pumasyari di balayo? Inton Domingo langan, Miguel. Apag guston to, inton sumangpadana ng kantatang ko amapan makimisa. Sige, umayak to nga ro din tong Domingo di balayo. Kahit kasanaw, tulagan tayo nga ruda, hindi kasaryaw, Maricel, Miguel. Saan pa'y tatang? Agam amo kami pa'y anaimbag ni Miguel Pudno timbaga ni Maricel, tata. Wan magkidi alakay.
Agam amuda pa'y anaimbag. Tapno awan to ti pagbabawyan da, inton dumtang ti maudi nga aldaw. Sa bagay matkit di ay katliklikan nyo pa yung araw, tagkuy-kuyaw. Tapno saan kayo ang mailawan, anak ko? Ni tatang mat, kasano kami nga rod ang makapagam-amungay, no saan kami nga agkuyong. Ha? Wen mat nga agpay siya lakay. Ay kwa, tiket ko sa akit. Jay dudwa kayo lang. Tanay narigatan nung mailawan ka man ang anak ko. Husto ni tatang yaw. Amumait nga damay siya nga anak ni Maricel. Saan ka day, Barok? Oo na. Amok daytan. Ang para kanya, awan parikot iti dayta. Ngamin, ay ayatek una ita anak yo. Kat nakasaganak ang mga klon iti ubing. Nasaya nga rod no kasta ti kapanunutan, Barok. Una na. Kat ikarik ajak tulukwan ti anak yo. Nana, tata. Apay nga itamla nga lukatan tiri daw, ha? Ha? Ita pala tuk-tuk-tuk. Ngam nagbayag ka mang lukat. Ah! Anay ko. Apay agsipat ka nga eh. Nita, sumungbat ka pa lang. Ah! Anay ko, Miguel. Gusto mo din. Nagsakitan ti ping-ping ko nga po iti kasisipat mo. Nita, terumbang ka. Nga po iti kinaginad mo nga gunay. Wano, at lalakim, ha? Iso ang nagbayag ka mang ilukat iti ritaw. Anya? Pinapano mo pa'y siguro niya. Agpudno ka man kanya. Agpudno ka. Awan ti rumbang nga ipudnok. Tangawan mat madingar aramidak, Miguel. Mamuwak lang at dalakim. Mapatay kayo kung naklangarudan. Masikugak matan, Miguel. Anya? Masikog ka ko na? Uwan, no kanayon tantumat nga min arumuan. Anya nga ita, nakarga anak lang arun. Ay, kat mayat Tapno at ang tumot na anak ta, Maricel. Ne, apa yung agsinay ka nga eh. Rumbang nakitding agragsak ka. Ngamin, at danto na nakta. Sa nabalit ay kasar ka mat. No kayat mo, tulagan tayo ti kalay sa ta. Sikat di makaam mo, Miguel. Pare Miguel, umayag man. Ha? Asino day jay? Ay, kwa, ni Pari Denver. Imbagak ngamin na dagkasinak dito balay. Anya? Ni, sa dino ti papanan nyo. Natay ka no ti ulitig na dyan kapangiba nga barangay. Mapan kami makilamay. Anya? Agbati ka pa lang dito balay. Sana balik, nadamot ni Nana nga katwam. Di kagdanag, tagawit kami mutla nga tagos. Rabien, balasang ko. Apay di ka pa'y maturog. Urayak pa'y ni Miguel nanang. Imbaga na ka day, no sa dino ti papanan na. Mapanda ka numat makilamay, nanang. Ay sos, maturog kan, balasang ko. Di mo amo no kaano asumangpet da jay. Mapuyatan kalaeng amang ururay kenkwana. Ha? Nurinugyan naman mat ngami, antikas jay nga ugali na. Kunaklakit din ano nagbalbaliwan, taadda ka nga roden anobya na. Angam saan mo gayam. Ni, anya di kaya ti asawan, nanang. Hay, panagkunak at saan nga agawid day jay ita, balasang ko. Sigurado asan tumanan agawid day jay kalpasan ti dua wenno tallo nga aldaw. Nang runa pa ikat day jay a Denver ti katwana. Sigurado nga inumanen ti aramiden day jay natayan. Anya? No kasta. Mamartag ni Miguel, nanang. Ay, launay abalasang ko. Nukas jay amarugyan na ti uminom iti kasaran wenno natayan. Agnaed ijayan aging gaamalpas ti paskan. Anya? Isu amaturog kakit den, Maricel, balasang ko. Babae matimpas ngay mo ita, Maricel. Wan, nanang. Kahit anyat plano yukin ni Miguel, awan pa'y urnong yu aya. Agkalay sa kayo kuman, tanay, adan anak yaw. Awanan ti mapasamak akalay sa. Tainsin ako ni Miguel, nanang. Anya, nay,
pay manan ngay. Kasano kat artag matgayam da ti Miguel nanang. Saan lang aday nalaing pay nga agimon. Sakit kumabil no kasyay amabarta. Aniya, kat no adan anak yaw. Kaya't mau nga awan manan mabangunan ti anak mo nga amana. Amay, kaya't yu ay amak asawa at iti partikero kan seloso nanang. Kaya't yu nga agkon konsumisyon to. Kasanon ngay no inaldaw nakto abugbugan. Uray awan mabangunan dagiti anak ko nga amada. Okay lang kanya. Basta yak agsagmak kadagiti lalaki nga awan mat manaknakam na. Kahit anyang iti ko na ni Maricel bakit? Makisinubyan mo't lang kin ni Miguel. Saanad lakay. Nagkari ni Miguel nga agbalbalew. Ngam impatangken mat ti anak ta. At talaga adinan kaya ti makisinublian pa'y kin ni Miguel. No kasta, talaga adinan kayat nga ikan iti tsansa? Saanan. Imposible ka nun nga agbaliw pa'y ni Miguel. Sa bagay, isumot kiti at ti makiasawa. Iso ti makidin na. Iso abay-abay am nga rog nga isutag desisyon para iti bagina. Wened Isu na laeng takaasim at ti may kadwa nga apu ko ta. Awan manan mabangunan na nga amana. No para kanyak, may mayaten ti kasta. Ngam ti agsagmak ti anak ta, iti lalaki a partikero. Nagbit ti pa naglabas ti panawan, anya uncle. Talugaya man ti tawon ti inauding anak ni Insan Maricel. Uwan ka nakan. Dadi mat ti awag da kada kayo, uncle. Uwan na, tawan mo nga rot amada. Di siya kaunting bilang dakas dadi da. Siyak ti amuda at tatang da kanakan. Uwan nga rod, uncle. Apag husto matkit di tag may samat ni Insan Maricel nga anak yo. Uwan na. Damag ko nga adaman matan nobyo ni Insan Maricel, uncle. Ha? Ne, adaya. Awamot na dakdakamat na kada kami kinanteng. Adda, uncle. Katno kanayon da nga kuyog. Isumot lagayam akanayon marin amarabyan nga gaway. Sanda kami pa'y na matulungan nga agaw-awir ka iti anak na takanayon mo't arumwar. Barang ano maudin day ta anobyo na, uncle. Sapay la kumata isunti pakiasawaan na. Tapno maisimpamatan ti biyag na. Nagkasartan, Maricel. Wan Elias, kastamot lang ti kayat ko. Nang rona kat masikuga kon. No kasta, may saakton nga ma. At danton anak ta, Maricel. Wan, iso nga agkalay satan, Elias. Sige nga rod. Tay bakak ka dagiti tatakil ko at umanon kami. Anya, mga sawakan ko nam, Elias. Wala lang. Na, pangalaam ngay iti aramatin yung agkalaysa, kat awan mo't urnong mo. At tamo jenwang ken baka tarakin ni tatang, san ka di? Ha? Kentay ngay tarakin nyo ababoy. Anya, Mabalinday jayon. Tinapateng. Makapagkasar kaming kini Maricel iti kabitan na panawen. ay, tiyakamukan ka, Elias. Kasaritam to ni tatang mo, no itulok na maparte dagiti dingon na. Wala nang. Siyak ti makamo. Sa nabali, tanalakan tulaang matagdiskitar iti kasukat na no bilang laeng. Uy, Elias, bumangon ka ditan aldahon.
Nabanugak ang naglaba ken naglinis dito'y balay. Si kaman matimapan ang luto tani, mabisina kun. Di nakman man mandana na kasta. Ha? Di dakto pa ibang tananang kantatang ko. Sikan tulakit din. Elias, Sikat agluto. Tada sakit ti bagbagay. anya? Ne, kanayon lakit din asya. Tulungan nakmat Mabanbanugak mo't Elias. Makabulan ng tinapalabas manipot nagkasartan. Ngam aging gaita. Di ka matlaag baliwan. Anya ko matibaliwak ngay. Hay, nabambanugak kun talaga. Maparigat aklauna yun iti trabaho dito'y balayo. Agbalina kun alos siyang nukastoy laang. Agawid talangan iti balay mi. Agawid ka, siksika. Di ka sumurot? Saan? Itan niya kumaga po nga sumurot ha. Dito itigayat ko pag nadanta. Period. Anya? No kayat mo tagawid. Agawid ka lang nga siksika. Di nakpilitan. Tauray pa'y anyatan aramidam. Di naktupulos mapilit. Di uray pa'y agsinatan no ipilit mo tagawid. Anya? Kakaskasar talaan ngam agsinatan? Ay katanya nga nga ron. Kahit mo tagawid agsinatalaan. Di kagdanag. Tadi kalabdan iti kahit mo aramidan. Nanang, nitatangay. Saan pa si Mangpet? Saan pa'y? Ang mga numadamdam apay dayjay. Apay ka de. Ay, kwa. Makasidsida kami ni Titinula. Kad, di ka mapan gumatang ta iso ti ilutom apangaldawan tayo. At ginatang ko naman o. Iso na lang, tamasaduta ka mang parte. Wano, kahit yung tatakan ti mang parte kan mangiluto. Napanlugak kami na napangkimatang kan. Ginatang mo wano tinakaw mo mananday ta manok si ka Elias. Tangiwat yung mananang. Ang mga lumangag na kayo tasawak. Unay kay lakit din na yan. Ginatang ko nga ron. Hay, agtal na ka man Elias. Mamin ano ay ang ibagakan ka. Idya mo ti kastang aramid mo. Tanakababain. Kayat mo ka di manan ti maipabarangay, Elias? Kaya po, da kayo ti tumal na. Ginatang ko tayo kung naglangarutan. Ingay kat parchenan, tapno at da pangaldawan tayo. Agawa nyo, nanang. Lukas na. Adda ugali ni Elias nga agtakaw, nanang. Ay na, diyak ko makayat nga ibagakan ka balasan ko. Ngam na saysaya at matlaang numaamuam. Ay, Diyos naman ang nga asi. Kinapudno na, kanayon amay pabarangay ti anak mi. Takanayon nga agtakaw iti uray anya latitan. Anya? Ti amok akat nagbalbaliwan, ngam saan pa'y matgayam. Una yan. Tulungan nakmankit di amang bagbaga iti asawa ang balasang ko. Nay, apay ngay asikala ang tinagawid, anak kaw. Sa dinungay ti ayan ti asawam. Diyak nagpakadakan ko na nanang. Naglibas ak. Adya, nay, apay, nagapa kayaw? Saan? Ngamadya ko nanang. Agsina kamin. Adya, Naupayak itikas na unay kan ko na. Sobramot gayam ti kinasadot na. Saan lang ang adayta? Napaglan pa'y ngagtatakaw. haniya, sa daot kan agtatakaw ni Elias, kunam? Dayta ti pudno nanang. Kat kasano pa'y daytan? Makabulan la ang tinapalabas manipod nagkasar kayaw, agsina kayawn. Kapilitan ananang. Diyak maanusan ti kasdi nga ugali na. Permi asadot na nanang. Ultimo inumin na adanom. Siyak pa'y laang ti mangyawat. Nulabsam ti agsao. Dandani pa'y agpasubon iti kanan na. Ay kat ano siyam ata asawam ka nga raw. Uray awan asawak no kasdi tumatlaang. Manjakon talaga nanang. Sina ano sina. Uray kumamat no saan ka amasikaw. Kasano daytan? Aganak ka manan nga awan ama ti anak mo. Ay kat kapilitan ananang. Ay una yan. Talon nga inauna ti anak mo. Ay, pasikog kan tumag ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amuan anaimbag ti ugali dagiti alalakay.
Hay, unay kan Maricel anak ko. Sakbay nga ituloy mo abasaan to'y nanumo asurat ko, idanon ko man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito'y YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip ti napalabas. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nak ibinglay ti madama apagdaldalanak itidan na ti live-in partner ko. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak iti kinaman nakaawat mo, Alfred. Aw nanyaman na, Julie. Amumat nga ramidag amin basta paragin ka. Basta ti kinaputig mo kanyak. Agyamanak, sabay lang kumatadikan to og balbaliw. Saan to pulos, Julie? Ikarik-detakin ka. Basta nanusan naklaan nga. Amumat, awan pa'y trabaho. Wan, awan parikot iti dayta, Alfred. Adamat trabaho. Iso asyak pala ang nga ti makaamo kadagiti masapsapol ta dito apartment. Sana balit na bumahagak to. Inton at dantumat ng panggadak. Wala. Si kantong mat amin ti aggastos inton at dan trabaho. Ah, ay, wala. Dahil talaga yan. Anya nga iti plano yung kina Alfred Julie. Plano iti anya, tatang. Dua tawadan nga agdindin na kayaw. Awan pa'y plano yung agkasar. Ha? Ay, kwa tatang. Kinapudno na. Saan mi pa'y anapagsaritaan day taabanag? Hindi. Yabay nga eh. Di yung iba nga aglib-in kayo latan. Aging gabadan kayo iti anak. Kwa tatang. Ibagam kina Alfred, tagkalay sa kayo. Ikakasta, mabindisyonan mo tan, ti panagdinayo. Bayan nyo ta ibagak to day taken kwa na tatang. Una, rumbag lang nga ibagam day taking kwada. Nasking agkalay sa kayo. Tadi, mano atawon mo ting agdindina kayo. Agkalay sa kayo. Itikasta, agbalin mo tin aligal, ti panagasawa yaw. Wen, at akong dito, Julie. Amumat nga aging gaita katawan pa'y trabaho. San ka di? Pangalak nga itaramatan tangag kalay sa bilang lang. Alfred. Nagadunti na playa ka trabaho. Ngamjak pa'y mo't ngarod na awat. Amumot na itasan ka di. Isasapay lang kumatamawatan nak, Julie. No siyak la amay sa, maawatan ka. Kinapudno na, awan matkat parikot iti day ta kanyak. Ta sa anak mat ngagdardaras. Ni tatang laang matkat timang dagdag ulit kanya. Ay, mawatak mo yun ita, ma'am. Iso na laang ta talagang awan pa'y aramatan ta. Iso pasensya ka pa'y laang, Julie. Wan, di ka kadiagdanag ta maawatan ka mat. Mababahinak tupekin ka. Kasi kaamin ang taggasgastos diti pagnanaitan ta. Awan rumbang apagbainam, Alfred. Agdendennatan ka sa agasawa. Iso arubang nalaang ngarod nga tinulong ka. Ay na, nagyaw mo nak, Julie. Bayam ti karigatak tagsapol iti panggadak. Iti kasta, makaurnungak mo tan iti aramatan tangag kalaysa. Kahit kumusta nga iti panagsarita yo iti anak talakay. Ibaganan tupay laing kanaw kina Alfred. Di may papan itimbaga kapanagkalay sa ada. O anya, mamatikan kanyak, Donato. Hay, Amelia. Uray pa'y mamin anom idaadagdagan, awan latta. Sigurado nga ibagan tumulaang ni Alfred nga awan pa'y urnong na. Ngamen, aging gaita kaawan pa'y trabaho na. Iso nga ro nadagdagdagang ita. Tapno agsapul mo tan iti trabaho na. Di kiti agbain Nagdakilan akar day. Ngam isuki din ti papakpakan iti anak ta. Day tangarod kay. Angam anya ngay. Ka na in love mo ngarod di anak ta iti dayjay nga Alfred.
Ay kat kapilitan ang aganos iti den na day di alalaki. Tay sumo nga ro ti pinili na. Uy nga, professional nga agpaisaw nga masadot matay. Bareng ano makabirok tumula ang iti panggedan na. Tapno saan adi anak taki din ti mang bibiyag kingkwana. Barbaro apay masyar ka dito itagos may manang Marisa. Wan, ading ko. Adda nga minumay ko ibagakan ka. Anya day tamanang. Agkasapulan iti kanayunan nga staff ti kumpanya pagtrap-trabahuat. Ang mga nukayat mo ti aga-play chay. Adda nga minduan nag-resign. Kan adda dua nga ag-retire. Ay kituan na, kahit kula unay manang. Sige ading ko. Masapa ka nga ro dinton bigat ama panidya opisina. Ta isurok no sa dino a department ti pangisabmitam kadagiti requirements. Sige manang, katita pailaan, agyaman akong kan ka. Awan anyaman na ading ko. Basta lalaingam ti sumong bata, tapno awaten da ka adakos. Kan masapa ka, tadida kayat ti empleyado ang maladladaw. On manang, sa paag to nga ro ti umay. Sige, kita anak to ija opisina, ading ko. Kumusta nga iti inaplayam at trabaho, Alfred? Kasalajak pailaan nga ro mamati an awat akbakay. No kasta, at den trabaho? Wan bakay, agdan. Ay na, nagsaya atin no kasta. Maragsakan ang parakan ka, Alfred. Kamu dyanan na. Matulungan kamot langin ka nagiti magastos diti balay bakay. San laing nga na ita? Sigurado ang makaurnong tamot ni taramatin tang agkalaysa. Ba nag-apagyaman na kunay, Alfred? Say-saya atong nga ruti ang trabaho, Iti kasta, daras ka makaurno. Un bakay, talaga saya atik tagtrabaho. Iti kasta, may pakita ka dagiti datakkel mo at talaga adisidido ak amang ikalay sa ka. Ha? Kinaputno na. At sakit tinakam ko kadagiti datakkel ken kakapsat mo. Nang runa iti amang. Anya? Ni, taapay mat ngay, Alfred. Kasano, katagi pa si dandak matlauna yan. Alfred, saan akas na ni Tatang? Ang mga no na misinterpret mo lang ang dagiti imbagbaganakan ka. Ay na, di mo isakit ti amam Julie. Amo, ken marik nakadinak tayo taparakin ka. Impala makita. Alfred, Itatatan trabaho. At damat din may pagpanakil ko. Sandak mo't siguro na basta tagibasitan dagiti tatakil mo. Bakit? Imawag ni Manang Marisa. Kasangay gayam ni Sherwin intong Sabado. Anya nga tanong agawit ta intong malam ti Biyernes. ay katun Anyan tungay tigatangan tanga iyawit dala kay. Ay na, ure sa anon, bakit? Birthday nga ro, di sigurado nga ado ti makan ijay. Ngam sa balilat tamot no at da isang patala kay. Nakababain mat no awan man laang pulos mat bit-bit taas sumangpet. Sa bagay mo't kiti Ay, sigalatan na bakit? Sa paan tanto lang arudan ti agpalingki inton Sabado. Itikas na, saan tanto ang maidardaras nga agawid? Sa bagay mo't kiti bakit? Grocery tanto matan, tapno at da isang petang abas to danan ng ijibalay. Kan mga lata iti cake para iti kaanakam. Sige. Sigati makam mo, bakit? Alfred, mangtid ka man pa iti pagpalingkit. Nay, nangipanang mga iti suldom. Ay na, manumit lang ang iti nasweldo. Amumot ang nagbayadak iti abang. Si Ilaw, danom, binayadak pa iti loan ko. Isong awanin na bati Aginot ka nga mina Yalang importante iti katangam. Sa natila pang aramata iti kwartam. Mangidulin ka tapno danto alaam no kasta nga ka sa pulam. Imbayad ko nga rod iti abang, kasama tin kadag iti bills na. Kan nagbayadak pa iti internet, isong awanin na bati. Manula ang mat ngay day jay kumpara iti sweldom. Saktong tagpalingkin ton malam. Sige nga rod, mga lakanto iti prutas kan natin Saan manen apuro karne ti gatangam. Mga lakanto maten iti sabon, shampoo kan conditioner, kape kan asukar pa'y gayam. Wen, ilistam dagiti magatang, tay suntulang ti alaad. Alfred, agawid tanto man mat ijay balay. Abaya, Kasangay ni Tatang,
agpartida ka no iti pato kan kalding. Kaano? Into Nuebes, agawid tanto kalpasan ti trabaho ta. Sana bale ta agsublita matlaang adagos. Sige. Makitang tuman. Tanay, atong sa ti aramidag. Ang mga nag-overtime kami tupa into Nuebes. Tanay, ato titintang stock. Kat masapol ang may deliver dagi siya adagos kadagiti na kurter. Sige, sapsapaam to nga rod nga ibaga ha. Tapno amok ti ibaga kadatatang. Wan, nakita nga rod ti post na. Ay na, til-tila mo't iririls na. Wan, ay nadadaal samot tan ti panunot na. Salpag kitay! Salpag! Ay, makapasuran! Mati-matan ti keyboard ti computer ko. Mangkita ka man dito ti baterya. Wan nga rod ngam bilib ka. Adulat tamat ti nag-comment iti reels na. Kulang ko sa kanya keyboard ay. Makapasuran na talaga. Apay manin aya. Anya tinapasamak di ta keyboard ti computer mo, Alfred. Adi man nga ro dahil. Sa di naman aya amin tinay-kabilang kadagiti baterya kinatanggaw. Dito'y laang mo tinay-kabilang. Yung awag na butin dito. Sige ha. Put din tapay lang ti saritaan ta. Umawag ak tumanan inton mawaya anak. Bye. Ay. Unay na ya. Mapukaw mo't la amin nga usar dito. Anya aya ti berbero kam. Sa di no tinay-kabilang kadagiti baterya kinatanggaw ko na. Dagitada man ni. Usaram ngamin tamatama, saan atangiwat mo ti makakaadang agbirok. Ay unayin, Alfred. Dito'y mo't tinay-kabilak. Ngam inyalis mo mo't ngamin. Inton maminsan, di mo ngamin pakibibiyangan lagi ti kagawaak. Tapno jak birbirugan no kasta ka sa pulak. Hello, Nanang. Naimbag man ta nakaawag ka anak ko. Wan, kumusta kayo matan? Nasaya at kami mulat ta anak ko. Da kayo ngay, kumusta kayo mo dita syudad? Okay kami laang mat, Nanang. Halidi mo inton Lunes, apay di kay agawid. Kita agto, Nanang. Tani, adumat ti pakakumikumak ditoy. Ibagam to akin ni Alfred ta agawid kayo mo dito'y balay anak ko. Sige, Nanang. Ibagaktukan ko na inton makariing. Nakaturog pa'y ngamin. Sige anak ko, sapay kumata makaawit kay tumay, kailiw kayo ngaminan. O, Nanang, bayan nyo ta ibagaktukin ni Alfred. Barang awan to ti maira na apapanan na, kat makaawid kami. Kasano lakay, agawid taman mat inton Sabado iti balay. Hello? Uy, Alfred, dengdenggan na ka di. Ha? Abaya? Agawid tamat iti balay inton Sabado ko na. Ay na, kastos lang data. Sa peon ko kwarta. Isupay man ti pamasahe kan pagpalingking agawid iti balayo. Alfred, Kat may sa, anyapay lang ti awidam. Kat inuras kayo mo't nagtintin next ka nagchat-chat. ay unay ka na. Sa balilat tamat ano agawid mat da tao. Sa nabali ata agsublita mat laang adagos. Masadutak. No kayat mo ti agawid ka siksika. Anya, ang Alfred. Di nakman disturboin. Kita nga tabuy-buyag. Alfred, Ang gagagluton tani, mabisina kon. Julay, apay di tamangan. ha? Ay, kwa, ikat mangantahan. Nakaluto akmatan. Kaya niya lang di ko kondita. Ang gagawin at tamangantan. Mabisbisin na tao. Kung tayo tagit nagsil-silfon, aramidan. Wan, mabitlaan. Masino kami na ito kachatot mo? Ha? Ay, kwa. At dalaang mat pagsasaritaan miya, iti GC mi nga agkakasinsin. Kanahin mo't langit din, ngay sudar aramidan. Apa hindi kayo mauma adyat-adyat? May tantumad la chismis ti gopon nyo dita at GCO. Alfred, Katpot mo ba, saan ka di? na,
Dandan inuras kayo ang chat. Nagado ang trabaho dito yung balay. Nung day taki din sa sigason. Nung naglaba ka naglinis ka, diyan ta ko man nalpas mo ang trabaho. Na, Hay, day takot nga rod, mare. No ibaga nang agawid kami ijay balay na, agwanak mat adagos. Ngam no siyak timang ibaga nga agawid kami ijay balay, dandani di na kayat. Ay kat talaga aparikot day tamare. Naimbaglaangan ata sa anakas ni Willie. Mas kayat na paikit di ati agaw awid ijay lugar mingam ijay lugar da. Hay, kasla isopay kit din ati may sa apaka-stress. Adda nga min dagiti gundaway akila at latan adi nakasarsarita. Ajak met ammo ti makagapo. Ne, apay nga ta akas ni Alfred mare. Jak man ammo, mare. Ngam adda malagip ko an naibaga niya iti kanya. Nasakit ka no tinakam na iti pamilya. Iti anya agapungay kanumot akas ta mare. Ididamo, saan nga min akayat datatang ni Alfred para kanya. Sadot ka no nga min. Nang runa idi awan pulos pagbirukan na. Adumat asang udakan ko na idi. Dandanida kami pa'y kidi pagsinaan Angam itataaddan trabaho na at damot din pride na. Kat, anya nga iti planom ita mare. Ay, jak nga rod mo, mare. Ay ayatag ni Alfred. Angam kasla na labos mo din ti kasdi nga aramidan na. Panagrik na kat kasla saan anapatag ti pamilyakan ko na. Panagkunak mare, nasaysaya at siguro no kasaritam ti asawam. Ipagamkan kwa na dagiti madmadlaw mo. Iti kasta, mapagsaritaan nyo iti nasayaat. Ang mga no suspet samla ang maddayta, wano saan, ang mga no addadaduma aparikot ni Alfred. Kasta nga taayang agpaiso, friend. Dayta ti saan tayong amo, friend. Angam kastay nakon, di mo iyalang-alang. Ta ang mga no isuntupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Iso ano siyak ti sika, kasarita mo ti asawa, mare. To water the garden. To water the garden. This is a pencil. This is a pencil. This is a pencil. This is a pencil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. I use a calendar to check the date. I use a calendar to check the date. This is a colander, almost like a colander. This is a colander. This is a colander, almost like a colander. This is a colander. This is a ladder. This is a ladder. This is medicine. This is medicine. This is medicine. This is medicine. This is a drawer. I use a drawer to store my clothes. This is a drawer. I use a drawer to store my clothes. This is a colander. Who, then where? This is a colander. This is a colander. Who, then where? This is a colander. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean tough spots. This is a scrub brush.
I use a scrub brush to clean tough spots. This is a toolbox. I use a toolbox to store my tools. This is a toolbox. I use a toolbox to store my tools. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. This is fertilizer. I use fertilizer to feed my plants. This is fertilizer. I use fertilizer to feed my plants. This is an eraser. I use an eraser to fix my mistakes. This is an eraser. I use an eraser to fix my mistakes. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a charger. I use a charger for my battery. This is a charger. I use a charger for my battery. I use a vacuum cleaner to clean the rug. I use a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean the rug. I use a vacuum cleaner to clean the rug. I use a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean the rug. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. Oh! This is a duster. I use a duster to clean the shelves. Oh! This is an iron. I use an iron to press my clothes. This is an iron. I use an iron to press my clothes. This is a crayon. I use a crayon to color a picture. This is a crayon. I use a crayon to color a picture. This is a toaster. I use a toaster to make toast. This is a toaster. I use a toaster to make toast. This is a wrench. I use a wrench to turn bolts. This is a wrench. I use a wrench to turn bolts. This is a tape measure. I use a tape measure to check length. This is a tape measure. I use a tape measure to check length. These are scissors. I use scissors to cut paper. These are scissors. I use scissors to cut paper. This is a speaker. I use a speaker to play sound out loud. This is a speaker. I use a speaker to play sound out loud. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. This is a power bank. I use a power bank to charge my phone. I use a trowel to dig small holes. I use a trowel to dig small holes. This is a fan. I use a fan to stay cool.
This is a fan. I use a fan to stay cool. I use a camera to take photos. I use a camera. I use a camera to take photos. I use a camera. I use a watch to tell the time. I use a watch to tell the time. This is a car key. I use a car key to unlock my car. This is a car key. I use a car key to unlock my car. This is a map. I use a map to find my way. This is a map. I use a map to find my way. This is a stethoscope. This is a stethoscope. This is a flower pot. Flower pot. This is a flower pot. Flower pot. This is a stroller. I use a stroller to walk the baby. This is a stroller. I use a stroller to walk the baby. This is a toy car. I use a toy car to play. This is a toy car. I use a toy car to play. These are building blocks. I use building blocks to build a tower. These are building blocks. I use building blocks to build a tower. This is a speaker. This is a speaker. This is a wok. I use a wok to stir-fry vegetables. This is a wok. I use a wok to stir-fry vegetables. This is a car key. 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 This is a comb. I use a comb to style my hair. This is a comb. I use a comb to style my hair. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a nail clipper. I use a nail clipper to trim my nails. This is a stroller. This is a stroller. This is a stroller. This is a stroller. This is a sweater. I wear a sweater to stay warm in the winter. This is a sweater. I wear a sweater to stay warm in the winter. This is a pill. I swallow a pill with a glass of water. This is a pill. I swallow a pill with a glass of water. This is a mask. I wear a mask to stay healthy. This is a mask. I wear a mask to stay healthy. This is a stapler.
I use a stapler to join papers. This is a stapler. I use a stapler to join papers. These are pliers. I use pliers to grip things. These are pliers. I use pliers to grip things. This is a first aid kit. I use a first aid kit for emergencies. This is a first aid kit. I use a first aid kit for emergencies. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a blood pressure monitor. I use it to check my blood pressure. This is a blood pressure monitor. I use it to check my blood pressure. These are sunglasses. I wear sunglasses. I wear sunglasses to protect my eyes. These are sunglasses. I wear sunglasses. I wear sunglasses to protect my eyes. This is a compass. A compass shows me which way is north. This is a compass. A compass shows me which way is north. This is a trash bag. I use a trash bag for garbage. This is a trash bag. I use a trash bag for garbage. This is a passport. I need a passport to travel to another country. This is a passport. I need a passport to travel to another country. I use eye drops for dry eyes. 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 This is a hose. Is a hose. This is a hose. Is a hose. This is a mirror. I use a mirror to see myself. This is a mirror. I use a mirror to see myself. I open the drawer to find my socks. I open the drawer to find my socks. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a calculator. I use it for math. This is a calculator. I use it for math. I wear a scarf to stay warm. 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 I use a saw to cut wood. I use a saw to cut wood. This is a mop. I use a mop to wash the floor. This is a mop. I use a mop to wash the floor. This is a mask. I wear a mask to stay healthy. This is a mask. I wear a mask to stay healthy.
I use a hose to water the garden. To water the garden. This is a pencil. This is a pencil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move dirt. I use a calendar to check the date. This is a colander, almost like a colander. This is a colander. This is a ladder. This is medicine. This is medicine. This is a drawer. I use a drawer to store my clothes. This is a colander. Who, then, where? This is a colander. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean tough spots. This is a toolbox. I use a toolbox to store my tools. These are eye drops. I use eye drops for dry eyes. This is fertilizer. I use fertilizer to feed my plants. This is an eraser. I use an eraser to fix my mistakes. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a charger. I use a charger for my battery. I use a vacuum cleaner to clean the rug. I use a vacuum cleaner. I use a vacuum cleaner to clean the rug. This is a syringe. A doctor uses a syringe for medicine. This is a duster. I use a duster to clean the shelves. Oh! This is an iron. I use an iron to press my clothes. This is a crayon. I use a crayon to color a picture. This is a toaster. I use a toaster to make toast. This is a wrench. I use a wrench to turn bolts.